要，切家要分而吹阿里會所好。阿門。因為到主一。哈利路亞！大家熱切世界說哈利路亞！哈利路亞！同一背後的熱美披薩，自家什麼親切朋友，自家姊妹，呀，感謝主，今當朝我聽到咁多新人來，都係上帝嘅恩典，隆重兄弟姊妹後對對你，自家美披薩，自家兄弟姊妹在上帝裡面呀，同一個別的，我按數格而要在你。哈哈 ，OK， 即刻嚟開始呢個詞彙，即刻嚟就跳先嘅禱告。我親愛嘅天父，感謝你主耶穌，今當朝我到能嚟到你，都係隆重上帝嘅恩典，要獻遞我到嚟到呢個傳統你哋嚟讚美主，且個求壓信心嚟榮耀主，亦都係上帝嘅恩典幫我到啥？今當朝我到大家渴慕嘅心，大家要妒忌嘅心嚟讚美主，我相信越是我到要渴慕嘅心，我相信上帝。能叫做一個先知最好嘅恩典，伴我到撒跌，在耶穌基督嘅名，我到撒禱告，我到撒感恩，且家講阿門。好，謝本主耶穌。哈利路亞！大家一齊嚟講哈利路亞！沙龍弟兄姊妹平安，大家平安，大家講大家弟兄姊妹聽，大家要敬拜因為要耶穌上帝，阿門。大家嚟齊齊嚟為大家上帝，上帝來自耶穌嘅名字，以致可愛，以前將愛，在後邊的在十字架，來擔我解罪，3年半生。要見不厭，耶穌喊沙，大家一起來，上帝來自耶穌嘅名字，以致可愛，以前將愛，在十
nhiệt ban sang theo kín phu nhiệt đã su hàn sang mùi kỳ sáng chiếu sâu cho cái nhiệt gì chiến mùi kỳ sáng anh bệnh giang ngày với giang chiến mùi ngày giá khi con sầu cho cái nhiệt gì ngày đi hát to anh yêu gì gì chiến mùi sông thì chiến mùi kỳ sáng mùi kỳ sáng chiếu sao cho cái nhiệt gì chiến mùi kỳ sáng chiến mùi kỳ sáng chiến bệnh giang nhịp bói giang chiến mùi ngày giá khi con sao cho cái nhiệt gì ngày đi hát to anh yêu gì gì chiến mùi sông đi sông đi lại gì cha su cam nhang đi đi chỉ hồng ai đi xin chàng ai đi xin chàng ai choi xin si ca lời tam ma gái rồi sam nhìn ban sang theo kín bù nhìn cha su hàn sang chỉ vui kia sang nhìn vui kia sang chiếu sao cho cái nhìn gì chín vui kia sang nhìn vậy giang nhìn vậy giang nhìn vui ngày giá khi con sầu cho cái nhìn gì ngày lì hạt to anh yêu gì gì nhìn vui sông thì sẽ các sẽ siêu ca gì nói nhìn vui kia sang amen chiếu sao cho cái nhìn gì chín vui kỳ sáng sẽ còn thiếu chị mời thằng nhìn vậy giang nhìn vậy giang nhìn vui ngày giá thì con sao cho cái nhìn gì ngày lì hẹn to anh yêu gì gì nhìn vui song thì sẽ cắt sẽ là phần siêu song thì nhìn vui kỳ sáng chiếu sao cho cái nhìn gì chín vui kỳ sáng anh vậy giang ngày với giang chín vui ngày giá thì con sao cho cái nhìn gì ngày lì hát to anh yêu gì gì chín vui xong thì cả trăm xin ra xin cái nói chín vui kỳ sáng chiếu sao cho cái nhìn gì chín vui kỳ sáng anh vậy giang ngày với giang chín vui ngày giá thì con sao cho cái nhìn gì ngày lì hát to anh yêu gì gì chín vui xong thì ngày lì hát to ngày lì hát to anh yêu gì gì chín vui xong thì ngày lì hát to ngày lì hát to anh yêu gì gì chín vui xong thì xin các lại còn theo tiếng chỉ mời thằng xin các lì hát to yêu gì gì chín vui gia sư xong thì amen xin các gia sư cái suy hồ cái phèn nhiều á大家起来跑小拇指加加斯上帝，哈利路亞。大條節則計平要安裝線，而家唔善變，吃解單殺菜鏈，係捱遲多要苦難，係捱遲多但沙鏈，而每步隔捱。多攀要來困苦，捱住節則計平要，捱住節則計平要安裝線，而家唔善變，吃解單殺菜鏈，係捱遲多要苦難，係捱遲多但沙鏈，而每步隔捱所
an vui ngã cái sinh lý nhà miệng hay cha nhà miệng hay cha Giêsu cái miệng đi an vui ngã cái sinh lý ngài như chúng ta cái phèn nhiều ngài như chúng ta cái phèn nhiều an trọn xin kỳ giảm xin biếng hết ngài tán xa trời đi hệ ngài chỉ to dung vũ nạn hệ ngài chỉ to tán xa đi kỳ mỗi vũ ca ngài cho phán nhiều lời còn dù ra ca xin ngài duy trì ta cái phèn nhiều ngài như chúng ta cái phèn nhiều an trọn xin amen kỳ giảm xin biếng hết ngài tán xa trời đi hệ chính ca yêu khu nạn cái chi sĩ hệ ngài chỉ to dung vũ nạn hệ ngài chỉ to tán xa đi kỳ mỗi vũ ca ngài cho phán nhiều lời còn chúng ta sẽ đến từng ngày lagi masa ya miang hay cha su amen ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý ya miang hay cha ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý ya miang hay cha ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý ya miang hay cha ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý các bạn tiếp tục diễn Giêsu ya miang hay cha amen ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý ya miang hay cha ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý ya miang hay cha ya miang hay cha amen ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý ya miang hay cha ya miang hay cha Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý Giêsu cái miang đi Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý Giêsu cái miang đi Giêsu cái miang đi an vui ngã cái sinh lý Hallelujah cảm ơn Chúa Hallelujah cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa Giêsu sống thế những cái miang đi hiểu an vui ngã cái sinh chung đi cảm ơn Chúa thiếu chị mai ngay sáng thì các hội viên mà cho chuẩn lời cảm ơn, chúng ta lời kiến bài chúng ta Giêsu sống, chúng ta chuẩn bị chúng ta xin, đi theo xin chúng ta còn sống đi thôi, chúng ta yêu đầu cái cái ơi, chúng ta hiểu yêu kim bùn nhân chơi sen cái sống đi, nhưng bởi Giêsu sống thì cái ơi, Hallelujah, chúng ta lời cảm ơn sống, chúng ta còn sống gì thằng ấy chiều nhá cái ơi, ngài dù chỉ to nhá cái ơi. Giêsu sống đi hệ ngã cái cứu giúp ngài dù chỉ to nhá nên lý như thế ngã cái lý do tất cả chỉ còn sống đi ha ngài dù chỉ to cho Chúa mang ra chiều những ngày ơi Giêsu sống đi
上帝他，爱相信你，耶稣，心家你灵爱发生，主耶稣爱相信你，爱相信你上帝，爱相信你。把这个起来，再告上帝他，爱相信你，上帝，错主我他相信你，爱相信你，耶稣，心家你灵爱发生，主耶稣爱相。爱相信你，上帝，爱相信你，上帝，操主我啥相信你，爱相信你，耶稣，心家你灵爱发生，主耶稣爱相信你，看这在酒天还有来。爱相信你，上帝，一条心在讲上帝他。爱相信你，耶稣，心家的天爱发生，主耶稣爱相。条声在讲上帝，他爱相信你，爱相信你，上帝错主我啥相信你，爱相信你，耶稣，心家的天爱发生，主耶稣爱相。爱相信你，爱相信你，上帝，爱相信你，耶稣，心家的天爱发生，主耶稣爱相。耶稣爱相信你，主耶稣
切切来讲主耶稣堂，主耶稣爱相信你，大家是主耶稣爱相信你，主耶稣爱相信你。哈利路亚，哈利路亚，我都相信你，耶稣，我都相信你。耶稣天能盖住，感謝你主耶穌，哈利路亞，哈利路亞，感謝主耶穌上帝，感謝你嘅恩典，天能蓋上帝，哈利路亞，呼啦巴拉呀啦巴拉呀啦布，希那瑪拉呀啦巴拉呀啦巴塞，希那瑪拉呀啦布，感謝主耶穌。Tao xa, chỉ trong các ngày tao xa tung sai, cảm chia nhà cái nên đi, hiện tại ngày tao hi tất xin cái lũ, Hallelujah, Urab daya la ba, Hinama daya la bu, Hinama daya la bu, Hinama daya la bu, cảm chia nhị tu gia su, gia su, thiên nên cái công ty. Hallelujah, mô yêu không mô con nên tùy nhí nhí gia du song tì. Hallelujah, Hinamadaya labu, Hinamadaya labadaya labu, Hinamadaya labu. Ngày tao ăn phần hi, ngày tao ăn khai lo, dù thiên nhân cái song tì. Hallelujah. Cảm chia nhà cái anh tiên, cảm chia nhà cái nên đi. Giê xu, ngày tao toàn quy nhi, ngày tao kín bài nhi, ngày tao lung giao nhi. Giê xu song tì, Hurabadaya labu, Hinamadaya labu, Hinamadaya labu. Ngài tao相信耶穌，要講ngài tao同在，ngài tao相信神靈見當照呢年都睇你哋，要摸除ngài tao嘅心，要提醒ngài tao嘅心，要幫ngài tao最後嘅義空嚟接一嘅法，ngài相信也是ngài tao要渴慕嘅心嚟到你面前，主耶穌幫ngài tao最後嘅恩典，主耶穌要祝福ngài tao身體健康，ngài tao相信當睇ngài tao嚟之前ngài tao嘅母親要弱，ngài tao嘅母親要平衡，哦，於是ngài tao讚揚每上帝，ngài tao榮耀上帝，ngài身體得到強壯，ngài身體得到健康，ngài身體得到快樂。學潮俾世界嘅主耶穌，哈利路亞。感謝你主耶穌，我相信見當照你做了善事，我都殺了，我得到你最好嘅恩典了。神靈救乜攏做一嘅字語，神靈救乜一仆一傳一嘅法，是當我都見當照，我都切切得一最好嘅恩典。在耶穌基督嘅名，我都感恩，我都禱告，即刻切切嚟講，阿門。即刻講哈利路亞。哈利路亞，耶穌天能，耶穌強大，耶穌相愛，托小本主耶穌。網友錯就是講一背後談你要細你嘅十分分離。啊，搶錯攏總用提示咪？呀，啊，昨天我網友搶錯。ngay hành đi ăn kỳ tết ngay chẳng hà ca ngay kỳ tết thằng ngọc thọ ngay còn lông trồng nhiều gì mày thế lý áp bài xe cái nào căn bài liều lý bài bài nhất bài nhị bài xăm bài xe lại sát chi tờ yêu hot mu cái sim yêu chặt oi sim oi liang sẽ khỏi gì lấy lý liang sẽ才3點即刻少少liang sẽ 2點冷叫嘅事2點叫嘅事都係要道理了係啦殺chi當又嚟可以講啊下堂可以講你搭ไป下堂
阿家佢會安排自家嚟2:50咪計，自家第晚第3區嚟बन超學了呀！個兩日一講緊一計，下日拜六自家呢啲詞彙台灣人嚟講堂呀！講嘅呢接盡客家，兄弟姊妹講一個別啲，以此大答嚟嚟。破小分主耶穌。跟當朝食家半堂呢個Ibu Sherry pasang lay講堂破小分嘅，silakan naik Bu。破小，再破小冇掂，破到幾雙到你，食家ยัง掂，say hallelujah。Haleluya. Shalom. 平安。Saya senang sekali hari ini bisa ada lagi. Harusnya saya hari ini melayani di kota Tebas dan besok di kota Sambas. Tapi karena saya mengasihi Bapak Ibu di tempat ini, saya pilih di tempat ini. Pada hari ini saya akan bawa firman dengan judul Yesus adalah sumber mujizat. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dalam cerita ini Israel sedang mengalami kekeringan. Entah sudah berapa tahun kekeringan ini. Tapi mungkin sudah lebih dari 1 tahun. Karena sebelum cerita di Sarfat ini, Elia sempat tinggal beberapa waktu di tepi sungai Kerit. Bisa bayangkan hujan tidak turun kalau 1 tahun. Pohon-pohon mati, sungai-sungai kering. Kalau sungai kering, pohon mati, rumput-rumput kering semua, termasuk hewan-hewan mati semua. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang Israel sedang menyembah dewa Baal. Dewa Baal itu adalah dewa hujan, dewa kesuburan tanah. Jadi pada waktu seperti itu pasti orang-orang Israel pun berdoa kepada Baal untuk turun hujan. Jadi kayak tetapi hujan tidak turun. Waktu hujan tidak turun, keadaan kritis seperti itu, sembako naik. Sembako naik.
Kalau sembako naik berarti kejahatan sedang memuncak. 係講窿做呢個食物食家思想去食去做嘅係講而家咧講pasti 熱天呢個壞人做壞人多。Dalam keadaan seperti ini, Tuhan melihat umatnya. Tuhan datang melihat ada satu orang janda. Mungkin keadaan itu seperti kita pada hari ini. Saya pergi JJ kemana-mana, saya pergi ke satu kota. Saya melihat betapa mereka hidup di dalam kemiskinan. Keadaan mereka persis seperti pada zaman di Sarfat. Kita akan belajar dari cerita ini. Waktu keadaan kekeringan, Tuhan datang buat umatnya. Cara Tuhan menolong umatnya berbeda dengan cara kita. Elia itu adalah seorang nabi, mungkin seperti pendeta pada saat ini. Jadi waktu Tuhan melihat Elia juga mengalami krisis seperti ini, Tuhan bilang, kau pergi ke Sarfat dan ketemui janda miskin. Jadi Songti kon dia yang cincang ke ham dia ke Elia ni dia ke Sarfat di fang kon dia janda Sarfat ke kiung fungsi. Kita melihat harusnya Tuhan kirim ke seorang yang rumahnya baik, mungkin yang kaya, tetapi seorang janda yang miskin yang akan memelihara Elia. 切家嘅思想及上帝唔相通，切間都到呀上帝派佢去呢個卡夫熱天為按富嘅，按到財產嘅卡夫，猛啲去到窮嘅。 Jadi dari cerita ini kita mengambil kesimpulan untuk Tuhan menolong janda ini, Tuhan kirim Elia. Jadi jika kena Songti tolong le cái卡夫佢就寄呢個僕人到Elia嘅去嘅。 Coba kita lihat betapa miskinnya janda ini. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 17. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Dan bawalah kepadaku. Baru kemudian kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis.
Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Nhá cái tụt tụ cái chiếu mô sầu khiêm. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tao song ti biang sui lót ha sai lia cái thị khiếu lý. Dari cerita ini kita akan belajar. Chung lia cái故事lý còn ngồi xin cái nế thì cả họ. Bagaimana terjadi mujizat itu? Yang panin phát sinh lia cái xin dia. Satu, karena perempuan ini berani bertindak. Thì chết dia cái mời xin nhìn cảm hạ xíu. Kalau kita mau ditolong Tuhan, Cái còn si cả ở song ti lấy bông si cả. jangan lihat saldo kita. Saldo. Một con si cả cái nhân hong tụ cái hành dữ mà. Jangan lihat apa yang kita miliki. Một con si cả hành dữ mà cái. Karena apa yang kita lihat bisa menipu kita. Jin bị hem mai si cả con ngày cái nén kêu phiền si cả. Waktu kita melihat apa yang bisa kita lihat, Tong si cả con hem mai si cả hiểu con này. akan membuat kita tidak bisa bergerak. Cái nén mệt si cả nhiều hàng thủng. Sering nggak kita rasanya gini, sudah mengatur setiap bulan buat bayar uang sekolah, buat cicilan ini, buat cicilan. Kita rasa udah pusing banget. Sĩ sống si cả chuẩn bị rằng đi nhận nhất. Ô xe phô cái học kim lưới. Chuẩn bị rằng đi ăn lưới. Ô si cả mệt theo hin. Sampai membuat kita kikir untuk memberi kepada Tuhan. Tao si cảผู้ภัย tao si cả biển. Ô hâm sắt nắn tín ở bên song ti. Yang Tuhan butuhkan adalah berani bertindak. Song ti si giàu si cả cái si cả cảm hạ xíu. Waktu kita mulai bertindak dengan langkah pertama, Tong si cả cảm hạ xíu thì dịch phủ. Tuhan bukakan langkah kedua, langkah ketiga. Song si cả khơi xíu dịch phủ. Song ti khơi thì nhị phủ. Khơi thì xăm phủ. Seringkali kita tidak menyadari Si song si cả sáng. waktu kita mengalami krisis, Tong si cả kinh có khổ nạn. waktu kita mengalami kekurangan, Tong si cả kinh có sầu khiêm. Tuhan kirim seseorang. Song ti kỳ dịch trả nhân. Sebetulnya orang itu adalah utusan Tuhan. Sự gì lại còn căn nhân chuỗi song ti kỳ lối vậy. Melalui orang itu kita akan lihat pertolongan Tuhan. Thô cổ căn nhân si căn nén con. Song ti bông chỉ dịch cả. Tetapi sering kali kita salah mengambil keputusan dan bersikap. Tan hệ si cả si song kiểm xa là kết thiến. Cả dòng khẩn. Saya sering kali mengalami. Ngay si song kinh có. Udah ngirit-ngirit karena uang pas banget. Si chỉ đồ liat cái ăn chiều liat dia là lip cả cả. Tahu-tahu temennya saya, orang tuanya meninggal. Mang ti kia nga kawan kia cái lò nhín cổ sẽ. Kita harus datang kasih pepau. Xịt cả ở lời hi pun dia cái phá bào. Anak teman kita menikah, kita harus kasih angpau. Xịt cả pen yêu cái xe phô kết phun xịt cả yêu pun phung bào. Teman baik kita, boleh nggak saya pinjam uang kamu? Xịt cả cái họ cái pen yêu lại từ họ mong cái nhị chặt thịt lại. Tiba-tiba pembantu sakit mesti pulang. Sayang ha xịt cả cái thành siêu mày bất phiang ở chọn. Di saat seperti itu jangan salah bertindak. Tong cái gì xịt cả kinh có những cái情况冇xa là hạ xuống. Waktu kamu berani bertindak, di situ mujizat terjadi. Tong xịt cả cầm hạ siêu cầm giặc kết thiến. Cái xin giác nên kêu phát sinh. Jadi saya selalu punya alasan. Jadi ngay si song yêu xịt cả cái alasan. Waktu saya tidak punya uang, Tong ngay mô lý cái si giác. ada yang menikah atau yang meninggal, Còn phát sản nhìn kết phun nhà yêu nhìn cổ xế. saya tidak lagi memberi dengan tidak sukacita. Ngay pun mô thì cái hỷ lọc cái pun. Saya belajar mengatakan ini untuk Tuhan. Ngay họ còn liat pun song ti. Dan saya sudah buktikan, Ngay gì kinh chung ngay cho cái chiến trình. Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Song ti phu dịch nhìn ngay cái sân vật chung. Nah itu mujizat yang akan membuat terjadi. Cái tu hệ song ti cái xin giác cho hiện cho bên gì cả. Ibu bapak, Adi asu. saya banyak sekali kesaksian tentang ini. Ngay sit phân to kiên trình tùy gì lia. Waktu saya datang JJ di tempat ibu bapak, Tong ngay lời hiông thị chỉ mọi cái bút khá cái hả. saya banyak diam dan merenung. Ngay ăn to tiêm tiêm ngay si xiang. Saya bertanya dalam hati saya, Ngay muốn chơi ngay cả sim chung tủ lý. bagaimana ya caranya supaya mereka bisa diberkati? Yang pan như này phong sẽ lý tao hiểu tật tổ lia cái phúc.
Dan Tuhan ingatkan kepada saya. 上帝提醒你， Ajar mereka untuk memberi. 交佢到去搬， Seringkali kita berpikir kita kan orang miskin, nggak usah memberi. Tuhan juga sudah tahu. 時常自家沙啦，你自家都窮啊，如果去搬上帝都低啊， Itu salah 家都 justru. 係錯， Karena engkau miskin. 因為到你窮， Karena engkau berkekurangan. 因為到你受欠， Engkau harus memberi kepada Tuhan. 你要去搬上帝， Itu kunci terobosan terjadi. 到你搬你要經過哦上帝嘅最好嘅恩典， Saya punya kesaksian. 我要見證。 Waktu suami saya bangkrut, 當我失敗時陣， anak saya mau menikah dua-duanya. 我兩隻anak去結婚， Saya harus beli perhiasan. 我去買首飾， Tapi uang nggak punya. 但係冇鐳。 Satu kali ada satu hamba Tuhan pulang dari Israel mau datang ke rumah saya. 佢亦是要嘅僕人，上帝嘅僕人，從以色列陣去獻亞嘅僕， Dia bawakan saya oleh-oleh. 佢大盤我要oleh-oleh， Terus dia cerita dia seorang guru TK. 然後佢講佢亦嘅教長在地家。 Bu, waktu saya pergi ke Gunung Sinai, saya baru beli gelang, Bu. 你當我去呢個市內同佢行嘅買小鴨， Tapi gelang saya jatuh waktu saya naik onta. 但係呢個小鴨當我上呢個駱駝之時跌下去， Tetapi lucunya seperti ini. 但係身次嘅身次是咁樣。 Saya di rumah nggak pakai perhiasan. 我在部卡我冇帶呢個小鴨小飾， Tapi waktu saya dandan, 但係我當我打扮之時， Tuhan bilang di dalam hati saya, 上帝喺我心中同你講。 pakai gelangmu anakku. 帶呢個小鴨我嘅anak， Jadi saya punya 2 gelang besar-besar sepasang. jadi 我要兩個小鴨一對安排， Karena gelang itu terlalu tebal, 因為到呢個小鴨安盤， saya hanya pakai selalu satu saja. 我帶一條aja。 Nah, Tuhan bilang pakai gelangmu. 上帝講帶呢小鴨， Saya bertanya maksudnya kenapa saya harus pakai gelang? 我們係咪意思？但係我愛帶呢小鴨， Tapi saya taat, saya pakai gelang itu. 但係我順服我帶呢個小鴨。 Jadi waktu dia bilang gelang saya hilang, Bu. jadi 當佢講以我嘅小鴨唔見hết。 Nah, ibu ini orangnya gemuk. 呢個阿姨呢佢都見人都前輩， Jadi dia bilang saya beli gelang cuman tipis, Bu. jadi 我買小鴨拍。 Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, 撒讓下上帝跟我講， berikan gelangmu itu anakku. 呢個小鴨搬嘅， Saya kaget 我 sekali. 嚇到， Saya bilang ini, enggak mungkin Tuhan. 冇可能上帝， Ini pasti salah dengar. 你被騰殺啦， Ini gelang untuk anak saya menikah. 呢個小鴨搬啱唔係自結婚嘅， Dia satu, saya satu Tuhan. 呢個師傅熱計我熱計， Tuhan bilang lagi sama saya, 上帝要跟我分講， mengapa aku suruh engkau pakai gelang itu? 但係我含你大家嘅小鴨， Karena itu untuk merek dia. 因為呢個搬嘅， Saat itu saya diam, saya tidak bisa berkata-kata. 當佢是我langsung點係唔有講法， Singkat cerita dia mau pulang. 咁當你講呢個見證佢帶進去， Saya bilang sama dia, tunggu ya, saya mau masuk ke kamar dulu. 我但係咧啲我落下見到啦。 Kemudian saya masuk ke kamar, 人係我落到見到， saya negosiasi dengan Tuhan. 我分隔上帝分 Ini 講， pasti salah. 你被騰殺 Ini 啦， gak mungkin salah dengar. 你冇可能殺啦騰， Tapi saya menyogok Tuhan. 但係我分切上 Saya 帝， mulai cari-cari lipstick saya yang bisa diberikan kepada orang 我 itu. 似簽嘅橋風可能未好夾半嘅， Akhirnya saya ambil beberapa lipstick eyeshadow untuk dia. 人係我檢嘅嘅呢個橋風，我再半嘅， Kemudian cukup lama saya di kamar itu. 人係我橋都見到嘅， Dalam keadaan saya gundah, saya ambil daily bread. 當我用呢錢礦冇辦法嘅錢礦嘅嚇， Saya cabut satu firman. 我檢熱嘅飯呢， Saya lupa kata-katanya apa, tapi bukan untuk memberi. tapi kita tapi mep kong pun嘅飯， Saya bilangnya asik, berarti saya salah dengar. 哦，berarti我騰殺啦，呢飯呢檢到mep kong pun嘅。 Tuhan bilang lagi sama saya, 上帝要分隔我講， memang aku tidak berkata untuk memberi, tapi aku sedang berbicara kepadamu tentang ketaatan.
Memang kon pulai ngai mereka ni kong pun tan he liang ngai kong do tui sun phúc cái. Akhirnya saya temui dia, saya bilang ini untuk kamu ya, saya bilang. Jan heo ngai ni cái ngai koi thang dia pun ni ha. Sebelum pulang dia bilang gini. Mang yu chọn chi si cái nhong kong. Bu dukung doa ya supaya saya punya uang untuk bisa beli gelang lagi. Bu cái ngai tau kau ya, là ngai hiểu mai siêu á. Tuhan bilang sama saya, enggak bakal dia dapat karena gelangnya ada di sama kamu. Song ti kak ngai kong, mau kon ngai hiểu mai tau yu mui kia cái siêu á, yu sai nya cái. Suami saya pulang, saya cerita. Ngai cái lo ko ngai chọn cái ngai kong cái tí. Dia marah sekali. Cái khai ma. Dia bilang begini. Kia nyong kong. Jangan lu berikan, gila anak kita aja mau kawin kita nggak bisa beli emas, masa emas yang ada lu kasih orang. Mau pun ge, masa si kakak sefor ikat pun, nyu pun ge. Saya bilang lu nggak usah marah, gua juga nggak mau kasih, makanya gua cerita sama lu. Ngay juga an sayang, makanya ngay cuma pun ge, ngay munye kong iti. Suami saya bilang gini, pasti lu salah denger, lu uji lagi deh. Ngay lo kung kong, jitin ni tang salah, fanci. Hari Minggu saya pergi ke gereja. Lipai ngay hisin tang. Khotbah pendeta bagus sekali. Dia kayak musi kong to adeng. Saya masih ingat itu pendeta Daniel Ulaan. Ngay han kita dia kayak musi untuk Daniel. Dia khotbah bagus sekali. Ki kong to adeng. Tiba-tiba dia putar khotbah dia. Saya hanya tinjau lagi kayak to. Dia berkata begini. Ki kong anyong kong. Kita harus taat kalau Tuhan suruh kita. Tiba-tiba saya sama suami saya langsung main lihat-lihatan. Langsung suami saya bilang gini, terserah lu deh, lu kasih aja. Langsung nganyong kong, suy lah. Kemudian setelah di mobil, saya telepon dia. Kamu udah dapat belum peneguhannya? Belum tuh Bu, kenapa Bu, ada apa? Mang sih. Kamu datang deh cepetan ke rumah saya nih, ambil gelang saya. Kenapa? Ini gelang buat kamu. Dia bilang gini, Bu saya cerita bukannya mau minta loh sama ibu. Saya bilang enggak, memang Tuhan bicara sama saya. Cepetan deh kamu datang deh, saya udah gak mau megangin gelang orang. Dia datang, dia ambil gelang itu. Saya suka cita, saya sudah menang. Beberapa minggu kemudian, ada orang telepon suami saya. Pak Hengki, Bapak kan punya tanah di Jawa. Suratnya sama Bapak, tanahnya saya yang milikin. Suratnya saya yang pegang, tapi tanahnya dia yang tinggalin. Ayo kita berdamai Pak. Saya bayar semuanya Pak. Singkat cerita dibayarlah hutang yang sudah bertahun-tahun. Suami saya bilang ini untuk ganti beli emas untuk anak-anak. Jumlahnya berpuluh kali lipat dari gelang saya. Saya cerita sama teman saya. Dia cerita begini. Gue juga mau kayak lu begitu. Saya bilang semua orang pasti mau, tapi kan nggak tahu bahwa gue bakal diganti. Ibu bapak, firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu memberi kepada Tuhan cuma segelas air, Tuhan pakai berkatnya juga ukurannya gelas.
Kalau kamu memberi ukurannya ember, hay còn nhé dùng yang thầy chẳng tèo Tuhan juga akan memakai ukurannya ember. song ti ya liang chọn dịch chẳng tèo bên nhé Kalau saudara boleh dengar kesaksian hidup saya, hay còn hiông thì gì mày nén thằng nga cái kian xin nga cái sân phát chung mujizat itu dalam keluarga kami tidak pernah habis. xin giác phát sinh sai nghe teo sa cái ca xúc tụ xịt thân Karena saya mempunyai ukuran yang besar untuk memberkati orang. Jin mười ngay dùng thái cái phong xịt liang chút thì bên nhé Kata firman Tuhan suatu takaran yang baik. lia cái phản nhi còn gì cái hổ cái liang chút cái phun chun Jadi waktu kita bisa memberikan satu buli-buli tepung, jadi tong si cái liang phun dịch về dịch cái phun nhong dịch cái ăn phun saya ingat waktu saya kecil, ngay kita tong ngay han se chi si nenek saya suka beli tepung di pikulan orang yang jualan. nga po sin hen mai nhìn cái mày cái phun Dia isi tepung itu, kia nhíp lọt lia cái mungkin còn đấy miền phun ya sang ngô phun ngay tiêu setelah itu dipadetin. jangan hay cái này mệt sắt thì Nah kata firman Tuhan udah dipadetin, mestinya kan kalau orang normal dikasih ke kita. như man phụ nhíp còn này mệt sắt thì mệt tròn này Tapi kalau Tuhan, dia goncang tan hay còn song tin này giáo dan tumpah keluar cái bởi phun tao con chuộtเลยke dalam ribahan kita. lọ chuột cả lời Waktu tumpah kan otomatis mulai berkurang di dalam.所以佢giáo即是cái tụ熱天cái tụ chân ca Tuhan isi lagi, yêu phần nhíp song tin dia goncang lagi, yêu phần giáo dia tumpah, yêu phần mệt chuột lời digoncang lagi, yêu phần giáo tertumpah lagi. yêu phần phun chuột lời Orang yang memberi satu pikulan air, nhìn hay phun dịch thùng suối Tuhan akan memberi berpikul-pikul air. song tin nên phun nhị kia thùng suối Ibu bapak, Adi aso waktu kita memberi kepada Tuhan, tong sika pun song ti si dia seperti kita menanam sebuah benih. chiu liao song sika chung dịch cái benih mà không chơi mì không Benih mangga, biji mangga. dịch cái sun phut Satu biji mangga dịch trà sun kita taruh dan kita tanam di sika tanah. piang sika chung lại Waktu dia tumbuh, tong ki sang si si mungkin gak cuma satu mangga, khó nên nó nào tao ki sang sika chung dịch trà chẳng bà dịch trà dia akan tumbuh ratusan mangga setiap musim mangga. dịch thiên kia đi theo số ta chút nhà nhang còn千trà Mertua saya tanam waktu dia masih muda. nga cái trong lò trùng thấy khi hắn hiểu sang hai cái trùng Waktu kami menikah, tong ngày theo sakit phân gì thế buahnya itu ratusan setiap musim. các cái chỉ ta chút bạc gò mũi cái Bahkan cucunya pun ikut makan. hoa chỉ xuân lung chúng thành nền yêu hậu Itulah kalau kita tanam biji mangga. các chiếu hệ âm tỏ sĩ các trùng dịch liệp sân phút Apa yang kamu tanam di dalam Tuhan? hệ mà cái nhí trùng thay sòng tiền Beri yang terbaik buat Tuhan. pun chỉ họ cái pun sòng tiền Waktu saya pergi ke kota-kota yang di JJ, tong ngày hệ dịch cái siêu tu ngày chân phụ diêm hidup mereka berkekurangan sekali. kita sa cái sân phát trung ship pun Tetapi sao saya percaya, tan hệ ngày xiong xin setiap kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. luôn trùng thịt ca mi cha ta tập yêu dịch cái bút khen họ lấy cái pun sòng tiền Janda ini bilang habis dia makan dia mati. lia cái cà phê còn ngày xích liao liang ngày xí Karena ini adalah makanan terakhir. chính vì lia cái xích bút chú hay truy héo cái Tetapi waktu dia memberikan makanan yang terakhir buat Tuhan, tan hệ khi pun dia truy mi cái xích bút pun sòng tiền tepung itu nggak pernah habis. lia cái phốn Minyak xịt itu xiết. tidak pernah habis. lia cái diếu hay cái tốt xịt xiết Sampai turun hujan di muka bumi. từ lọ suối lọ ha sẽ thì khiếu nữa Itulah cara kerja Tuhan. cả chú hay sòng thì cho cái phong xịt Ibu bapak, Adi aso saya tahu di sini banyak sekali yang berkebun. ngày ti ali anto trùng chọc này Ada yang tanam mangga, yêu trùng son này kebanyakan tanam kelapa. anto ya trùng giấy này
Jangan saudara berpikir saya nggak bisa beri apa-apa. Một nó rồi ngay nhiều pun makai á. Bawa kelapamu. Tanya jauh jai pun ngay. Bawa ke tempat ini. Tanya lia bisa lai. Kasih Koapin. Pun ngay hay bó. Kasih Ibu Lia. Pun ibu lia. Karena dia menggembalakan kamu. Jin beki tai liang si ni tau. Saya bicara seperti ini tidak pernah bicara apapun dengan Ibu Lia. Ngay kong lia ngay yang sit kat lia ke ibu lia kong kong. Tapi karena saya mengasihi Ibu Bapak. Jin bui ngay siak lung chung hyung ti ti mai. Saya ingin Ibu Bapak diberkati. Ngay ai lung chung hyung ti ti mai aji asuk tat song ti ke fu. Mungkin ada orang yang terlibat hutang. Còn nên bà du nhìn pun ô tăng chắn đó. Saudara kumpulkan uang untuk bayar hutang. Nhi siêu nhà lây lung chung siêu chung cặp chung là ban nhà cái gì mô. Tapi kuncinya. Tan he kia cái jin sit cái dịch cái lũ xiên đấy còn á. Jangan kau pelit dengan Tuhan. Mau ham set tùy song. Dari tabungan untuk bayar hutang. Chung nhà cái tabungan ban nhà cái ô tăng. Beri sedikit untuk Tuhan. Pun dịch tích song đi. Jangan kau tutup tanganmu. Mau căn nhà cái siêu. Ibu Bapak. Aji asuk. Saya bisa bicara seperti ini. Ngày nén anh nhong con. Saya sudah ngalamin. Ngày kinh cổ lèo. Satu hari. Yêu dịch nhiệt. Saya punya teman sepatunya rusak. Ngày cái pen diệu cái hay phải thét. Saya nggak tahu sepatu dia rusak. Ngày tiga hay phải. Saya pergi pelayanan ke Kutai Barat. Ngày si phùng xoay ổn định. Waktu saya lihat sepatunya. Tong ngày còn cái hay. Aduh, kasihan banget tuh sepatu butut banget. Aduh, anh thấy coi cái hay phải đâu anh Hiếu. Saya lihat sepatu saya keren bener. Nga cái hay lian siang. Tuhan bilang sama saya. Song thì ngày còn. Belikan dia sepatu. Mày hay sepatu bên kia. Pulang di Jakarta. Chọn đầu ba sáng. Saya belikan dia sepatu. Ngày may sepatu bên kia. Dari kekurangan saya. Chung nga cái sao khem. Berapa minggu kemudian? Kita kat li pai dan heo. Ada seorang ibu ngajak saya pergi. Jujit cak ibu theo ngày chi. Makan di Grand Indonesia. Shit. Dia bilang begini sama saya. Dia nyangkang. Saya mau beliin kamu sepatu. Ngày mai punya sepatu. Karena kesian banget tuh pergi pelayanan pakai sepatu putih. Jin bui, anh thấy coi như hi si phùng chọ. Saya mau belikan kamu sepatu warna hitam. Ngày mai punya bu saja he. Singkat cerita dia belikan saya sepatu hitam. Dan heo ki mai pun ngày bu sepatu. Saya yang pilih. Ngày sian. Dan harganya Kia cái kaset. 1,5 kali lipat dari harga yang saya beri. Wah, kui go jit lin pan thời ngày mai cái. Tapi satu hal yang saya mau cerita. Tan he jit cái khian ngày kong nhi hiung ti ti. Saya nabur satu sepatu. Ngày chung jit cái hai. Saya dapat satu sepatu. Ngày tat jit sung hai. Hari ini saya dapat 2 sepatu. Kin pun jit ngày tat leong sung sepatu. Singkat cerita tadi saya doa. Kiam tan này còn thấy sang ngày tàu cao. Jam 8 pagi. Pat tiam chó. Ini sepatu baru saya beli. Dia hai chẳng mấy. Waktu saya mau kemari. Tong ngày ở lấy lý. Di atas baru saya gunting bandrolnya. Sai cái tang có ngày chẳng xiên kia cái những ngày. Tadi lagi doa. Châu xin tàu cao. Tuhan bilang gini. Song ti yang kong. Lihat sepatumu. Còn nhà cái hay. Saya lihat. Ya ampun, sepatu saya mau copot solnya. Ampun ngày hay anh to yang thật. Ini baru dipakai 3 hari sama saya. Cặp pun yang cọ xăm nhất. Kemudian saya jalan di tempat itu. Dan heo ngày hang cái bui xó. Saya bilang sama Ana. Ngày cả Ana kong. Nah ini sepatu saya copot, nanti saya mau khotbah nah. Nga hay copot ka ngày kong thó nga mang vậy sih. Nggak mungkin saya pakai rok, saya pakai sepatu kets. Ngày cọ hay. Lah, saya nggak pernah tahu di belakang saya atau di depan saya ada satu orang ibu. Ngày city saya nga cái pe heo cak ibu. Dia bilang begini sama saya. Dia nyongin ka ngày kong. Sini bu, sepatunya saya betulin bu. Lấy bu ngày cái cạnh như mệt hồi lại như hay. Saya bilang tapi ntar sore saya mau pakai. Tapi ngày còn ngày langsung cho. Ya ntar sore saya antar. Ka hasil ngày tay he. Singkat cerita saya masuk ke mobil, saya cerita sama Stefani. Dan heo ngày lót được cha tu ngày còn là pani ti. Van, kayaknya kita perlu beli sepatu deh, nggak bisa nunggu. Jika mai xin hai leh một tấn. Takutnya nggak keburu, Van. Yang phung to. Terus dia bilang begini. Dan heo cái nhóm con. Beli aja di ibu yang bawa sepatu ibu. Dia ibu cái di mai tay nya hai ai. Emang dia siapa, Van? Memang dia siapa? Memang kia là siapa nih? Dia punya toko sepatu, Bu. Kiju hai cái bu. Coba bayangkan tidak ada perkara yang kebetulan. Như chỉ nó mỗi như cái còn sáng sáng cái. Saya datang ke tokonya mau ngambil sepatu saya. Ngày hi kia cái tiệm ngày kiểm ngay hay.
Saya lihat-lihat ada 2 sepatu yang saya suka. 我看看哇，有2雙嘅數格嘅， Niat saya mau beli, mau memberkati. 我嘅心中同我係買我係祝福， Tapi akhirnya sepatu itu saya dapat gratis. 然後嘅係我特免費。 Waktu saya tidur tadi, 當我提醒睡夢， Tuhan ingatin saya. 上帝提醒我， Kamu sudah menabur 1 sepatu. 你已經搬了一雙牛。 Ibu bapak, 兄弟姊妹阿姊阿叔， jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. 格上帝唔還真神， Dia bisa memberkati kita. 佢能祝福世界， Dia adalah sumber kehidupan buat 佢 kita. 都係一世界嘅一切嘅生命中。 Mungkin kau berpikir, mungkin 冇 kau 可能你想， duit saya cuma cukup untuk 1 minggu. 我嘅你隔搬你隻禮拜， Tapi waktu kamu memberi ke tetanggamu, 但係當你搬一個別臉上， waktu kau memberi kepada saudaramu, 當你搬一個親戚朋友， karena kau lihat dia orang susah, 因為你看見安苦， maka Tuhan akan membuat 上帝能做， pundi-pundimu tidak akan pernah kosong. 你嘅dompet唔是空。 Bisa bicara juga tenaga. 能講可以講一個力量， Kamu melihat orang yang sedang berkesusahan tetanggamu, 你看可能一個隔壁為要苦衷， kau bantu tetanggamu. 你幫自己一個隔壁， Satu kali pada waktu kau butuh, 當熱練， mungkin bukan tetanggamu, 可能唔係一個隔壁， tapi Tuhan bisa pakai siapapun 能但係上帝能用嚟殺 untuk menolong kau. 嚟tolong kita. Masih keburu 1 kali kesaksian lagi. Silakan. Saya punya anak yang perempuan. Ngay yêu dịch chặt mày gì? Dia cinta Tuhan luar biasa. Ki an oi song ti. 1 kali datang 1 janda miskin ke rumah saya. Dịch lên yêu chặt khả phu lấy tàu ngam bụng khả khiêu cái khiêu. Dia cerita anak dia tidak bisa terus sekolah, masuk SMA. Ki còn kia cái anak hiểu văn thụ su SMA. Janda yang tidak punya rumah. Lia Tidak punya rumah. lia cái khả phu mô bộ. Dia cuma punya 1 anak. Ki xe dịch chặt anak. Saya sebut namanya Kimberly. Kia cái miệng ấn độ Kim Kimberly. Berly. Karena memang dia sudah bersaksi. Jin bị ki sang sang kiên. Dia pulang, saya cerita sama anak saya. Ki chọn ngay cả nga xe phò còn. Mama mau sekolahin anak ini bagaimana caranya. Mama ơi lấy kiểu cái xe phò thụ su yang ban nhân phong shit. Saya tanya teman-teman saya, ada yang berniat gak untuk bayar uang pangkalnya. Ngay muốn nga cái pen yêu nhân yêu gì si kiểu lia xe phò thụ Kemudian su. anak saya, adik saya, beberapa teman saya bergabung untuk bayar uang pangkal sekolah itu. Dân hiểu ngay nga xe phò cả nga kia chặt pen yêu sẽ các hấp trợ dịch khiung lấy kiểu lý dạ xe phò thụ su. Posisi saat itu suami saya sudah tidak bekerja. Trong cái dịch si nga cái chồng phu xin phun mô tô xe léo. Tapi anak perempuan saya bilang, Bạn hay nga cái mấy chỉ nhóm con. siapa yang mau bayar setiap bulan 3 tahun mak uang sekolahnya. Hay lại xa ban dia cái mấy dịch nhân xăm nhân mấy dịch nhân. Akhirnya anak saya bilang, saya akan bayar selama 3 tahun. Dân hiểu nga cái anak con ngay ban xăm nhân trong chung. Bayangkan gaji dia cuma 2 juta. Như chỉ想léo kia cái ngã chi chẳng lượng yêu ta. Dibayar per puluhan 200.000. Ban dia cái 10% lượng Tinggal pasien. 1,8. Chon do theo pat. Dia berikan kepada anak janda ini 1 bulan 600.000. Cái pun đi chặt xe phò dịch chặt nhất liu pasien. Sisanya dia bantu saya karena suami saya sedang tidak bekerja. Cái chun đó là bông chỉ nga cái lò cung mô tô xe cái. Singkat cerita anak ini lulus SMA. Kem tao này con đi chặt anak gì kinh bít nhất tông lia cái SMA cái ha. Bayangkan dia yang tabur. Như chỉ nốt ký. Anak saya 4 tahun setengah sekolah di Beijing. Nga cái xe phò si nhân ban thụ su thầy thầy lúc Peking. Semua dibayar orang. Lung dũng nhìn bàn. Bahkan anak saya pernah mau menikah, batal menikah. Ini yang perempuan ini. Anak saya yang perempuan Nga cái mấy chế. yang sudah memberikan 3 tahun, Ban điều xăm nhân họ kim liệt mấy chế cái. dia batal menikah. Còn nên cái kết phone. Teman saya bilang, sekolahkan dia ke Beijing. Nga cái pen điều con kiểu khi chơi Peking tụ su. Semua dibayar lunas. Lung dũng bàn xin. Sekarang dia sudah menikah. Kinh tàu cái kết là phân. Dia sudah punya anak. Cái yêu anak. Tahu saudara?
Timo yang dijimai. Cucu saya sudah usia 7 tahun. Ngakai sun 7 岁. Setiap bayar uang sekolah, Tong ki ban dia ke hok kim phui. ada selalu berkat mujizat untuk anak saya. 喜上有上帝嘅福氣先者，所以ngakai sepo. Bahkan cucu saya dari anak saya yang laki-laki Ngakai sun 所以嚟自嘅女嘅 anak ngasun. ngalami hal yang sama. 也係經過絕狀嘅情況。 Itulah yang saya katakan. Kacau係ngakai講。 Waktu kau tanam biji mangga, 當你種呢個神福， anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu akan menikmati. 呢個 anak 自信隆重又能享受。 Melalui firman ini, 透過呢個福音， saya hanya menghimbau, 我係講隆重向弟兄妹哋， berani melangkah, 敢強步， maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kakimu. 上帝能帶呢個腳步，每日嘅腳步， Demikian firman Tuhan. 結束有嘅福 Tuhan 音， memberkati. 上帝祝福。 破香香，冇破熱辦熱辦，破少冚濕，讓賓人講到間啊！ Karabata karabasyanta. Kirebesekete karaboto namarabasekete koradabato rabata kararabasyanta. Korotoko semberete rabati karabasikata kararabasyanta. Hamba berdoa pada hari ini Tuhan. Angkat tangan ibu bapa. Tuhan berikan kepada mereka keberanian. Beri mereka keberanian untuk melangkah. Untuk mereka belajar memberi Bapa. Saya percaya Tuhan, waktu mereka memberi, mereka akan melihat mujizat. Waktu mereka memberi, mereka akan melihat benih-benih yang mereka tanam akan bertumbuh beratus kali lipat ganda Tuhan. Tanah-tanah yang kering Tuhan akan buat menjadi subur. Tanaman-tanaman yang kering akan kembali bertunas Tuhan. Angkat tanganmu siapa yang ingin melihat mujizat. Siapa yang mungkin mau melihat mujizat di dalam Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang sudah dijatuh di tanah hati yang subur. Saya percaya Tuhan di tahun 2023 ini akan terjadi satu tuaian yang besar Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terhilang Tuhan cari. Hireweta kasekerebato robo sekete kana marabata kurabasyanta. Kereberebeto korobo sekata karabata karabasyanta. Kerebe sekete kurabata karabasyanta. Jangan takut. Waktu Tuhan beserta dengan engkau. Maka Tuhan yang akan berperang bagi masa depanmu. Tuhan yang bisa membuka pintu-pintu yang tertutup bagi engkau. Dia bisa memberikan kepadamu pintu-pintu yang baru dibukakan bagi engkau. Jalan-jalan yang baru Tuhan bukakan bagi engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda di tempat ini yang telah kehilangan pekerjaan, yang tidak punya masa depan. Tuhan berkati mereka, berikan masa depan, berikan masa depan, berikan masa depan, berikan masa depan buat mereka Bapak, berikan pada masa depan buat mereka. Untuk anak-anak muda pada hari-hari ini Tuhan, pakai tangan-tangan mereka untuk menjadi berkat, pakai tangan-tangan mereka menjadi sambungan-sambungan berkat surga Bapak. Aku percaya akan terjadi tuaian besar di Haka, terjadi tuaian besar di Haka, terjadi tuaian besar di Haka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami Bapak. Berkat-Mu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. ขอเสียงพระเจ้าเยซูในกระเคียงไลน์
家嘅客家是背對背者，自家企後嘅讚美上帝一條歌，然後自家得上帝嘅福，春夏有係本身嘅送上下嘅，一切感恩是來送我自家嘅送上帝，阿門。一切感恩讚美都係送本主耶穌，因為到主耶穌應該得，愛到你來讚美，來榮耀主耶穌，哈利路亞！即刻謝謝來，做小沙小雞來，讚美。有嘅，讚美嘅，風上下嘅，哈利有家笑，家下五為新恩伴，哈利路亞，大家起來，讚美主，哈利路亞，讚美主，哈利路亞，哈利路亞，大家起讚美主，哈利路亞，讚美。จอดยินเห็นเจ้าคุณทุ่งเงินตัดเขาแขนข้องยินไปยินเที่ยวเหลียวกูเป็นสองปีท่านไม่จูฮาเลลูยาท่านไม่จูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเจอพระเจ้าเยซูต้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาดิฉันก็กำแพงดิฉันลุงยาวเป็นสองตีสยาสุกิโตกำเชียนี่ฉันเล่นอยู่เกาไตอยู่เขียนไตเรียกไก่จีฝอยลุงจงไงเนี่ยไก่จีเองเนี่ยไก่ฝอยอยู่ตัดเนี่ยไก่ฝอยทอก็เรียกไก่ฝานี่ที่เสียงไงเต้าไอ้กำแคมพูไอ้กำปึ๊กไงเต้าจิตสิงไงปึ๊กไงเต้าต่อสองตีเจนก้าฝอยเป็นไงเต้าเขียนต่อไงเต้าไอ้จันไงช่องเส้นสองตีอยู่กลางไงเต้าทุ่งไทยเขียนไตไงเต้าจันทบุค่าไงเต้ามังจันที่สี่ไงเต้าไตไงเต้าฟุงเฮียนไหลเรียกไก่ฟุงเฮียนใช้ยาสุกิโตไก่เมียงชินเสีย後來做主嘅工作，響眾向對這滿滿送上嘅行禮，自家嚟接天父嘅福平安快樂，充滿落自家嘅心中，主耶穌錫自家獻出一個錫，是細心時間，3日人要分生是到每隻自家相信嘅，得到團結嘅生命，雖然唔是離開過自家，時常獻祭，但自家係得勝嘅路，係耶穌基督嘅名，自家接呢個福，自家享受呢個福，自家做出呢個福本人得，係耶穌名自家禱告，自家切講阿門。พ่อจอนนี่ลุงจงลุงจีขี่มอเตอร์ฟิต